ubwo nge nawe dushaka bya twabyita ishyano, twabyita ibyago bikomeye bigwiririye igihugu cya Isirayeli, ariko abafaransa abari bo bambere babigenderamo barabizize da, bihaye ibyo kuba muri Libane nibyo kuko ubutumwa bwayo basabaga, ariko iri joro ryabaye ribi cyane kuri bo. Urugamba muri Lebanone rutigeze ruhagarara neza uko byari bigenwe. Hezbollah na Isirayeli n'ihangana ryabo kandi Iran irebera icungira bugufi byongeye gutera ikindi gihombo gikomeye cyane ku gihugu cy'Ubufaransa, kandi Isirayeli nayo ikemeza ikina kiriya mu bijyanye no gukomeza guhangana ku butaka bw'igihugu cya Lebanone. Iyi mirwano yo muri Lebanone ni gatiki benshi byabacanze, ntago ari ibyo gusa, ahubwo Amerika yinubiye ko Iran ngo yafunze Hormuz da. Amajwi yumvikanye aburira ubwato ubwari bwo bwose bwa leta ya Iran, ndetse ariko amajwi yandatutse kuri Iran nayo yumvikana atanga umuburo kuri leta z'ubumwe za Amerika, bayibwira yuko ikwiriye kwitonda cyane ku bijyanye no gukangata Iran ndetse no gukomeza kurara muri aya mazi ya Iran. Umuburo nanone ujya ku bundi bwato bukoresha uyu muhora wa Hormuz n'inzira yo mu mazi yo mu nyanja y'aba Perse, babwirwa neza yuko uyu muhora ndetse n'aya mazi bikwiriye kumbwa ndetse no kubahwa, badakwiriye kubigendamo uko biboneye, ko Iran ari igomba kugenzura gusa. Ariko ibintu bikomeje gutungurana ndetse no guhinduka buri munota na buri segonda ku rwego rukomeye. Usibye amajwi yumvikanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, Iran ngiri muri gahunda yo kongera kurasa kuri Israel bwa kabiri. Imyiteguro ya za misile ishobora kuzakoreshwa muri no rugamba rwo guhangana n'igihugu cya leta ya Isirayeli. Iran iyo myiteguro bayigeze kure, bavuga bati olinga te, mwebwe mwihaye ibyo kuturwanya, mwihaye ibyo kudutesha umutwe, mutazi ko turi abaperesi, mutazi ko dufite ubushobozi bukomeye cyane bwo guhangana. Kubw'ibyo rero mushobora kuba muri kwikora, ahubwo mushobora kuba mwarirengagije abo turi bo, mukamushobora kujya mutubona turimo gukora akazi gakomeye cyane kuri mwe. Iyi ni Iran yemeje ko igiye gutangiza kongera gukora urugamba rutoroshye ku gihugu cya Isirayeli niba nta gihindutse. Nyamara ku rundi ruhande, Uburusiya bwatanze umuburo ukomeye ku kwiharira isoko rya petrole kwa leta z'ubumwe za Amerika, maze Uburusiya butangaza ko ibi ngibi ari sakirirego badashobora kuzihanganira, mu gihe nabo ku isoko mpuzamahanga bifuza kwagira ijambo, ariko leta z'ubumwe za Amerika zikabakumira zikiharira isoko ngo ni ba big boss. Ibyatangajwe n'Uburusiya, izabaye muri Isirayeli ndetse n'ibikuba mu mazi ya Hormuz, itangazo rya Iran, ibyo byose hamwe nibyo tugiye guhuriza hamwe musesenguzi kubivugwa muri aka kanya. Tuze turebe kamwe ku kandi, kimwe ku kindi kwikomeje gutangazwa. Jeweho ndumungu wa Kamanzi, wowe uruhande ngo ikaze, ngo nge nawe tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Unyemerere duhere ku bijyanye n'iby'urugamba rwavuzwe mu gihugu cya Isirayeli, aho Isirayeli ikomeje kwihangana rikomeye cyane n'igihugu cya Libani. Umutwe wa Hezbollah uriyo bagakomeza kurumvana mu mitsi ndetse n'ihangana ritoroshye riri kugeza ku rupfu rw'abasirikari bamwe badari bafite urutabi muri iyi ntambara, ariko nyine bakabizira just kuba bari muri iyo ntambara birahagije gusa, cyangwa se mu gace karikoreramo intambara birahagije gusa kugira ngo babizire bagwe muri urwo rugamba. Nubwo igihugu cya Isirayeli cyarasabwe kwirinda intambara kuko ari intambara ibangamiye, atari kubangamira gusa igihugu cya Libani, ahubwo inabangamiye bikomeye cyane ibindi bihugu bifite ingabo ziri mu butumwa bwo kunga amahoro muri Nifir mu gihugu cya Libani. Uti byagenze gute rero? Nange reka mbyicariye mbikubwire. Ngiterero kishe ko abashinzwe kunga amahoro muri Libani kigateza impungenge ku isi, gisiga umusirikare umwe mu Faransa apfuye, abandi batatu barakomereka ku buryo bukomeye. Amakuru yashyizwe ahagaragara, iki gitero cyabereye mu majyepfo ya Libani, aho itsinda by'abashinzwe kurinda amahoro y'umuryango w'abibumbye Nifir byarashweho nk'imbunda ntoya.
ibi byabereye hafi y'umudugudu wa Gondira. Ufaransa bwaje kwemeza ko umwe mu basirikari babwo yishwe muri icyo gitero, abandi basirikari 3 barakomereka, 2 bo bakomereka ku buryo buteye ubwoba, buryo bukomeye cyane. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yamaganye icyo gitero, avuga ko byose bigaragaza ko Hezbollah ngo yaba yaragize uruhare muri iki gitero, nubwo abandi bashinje Israel. Yasabye abayobozi bari bani guta muri yombi abakoze ibyo byabo ku ruhande rwa Hezbollah vuba, ariko Hezbollah yahise itangaza amakuru yivuye inyuma ivuga ko itari yo yagize uruhare muri urwo rupfu. Uwo mutwe wasabye kwitonda cyane ku birego byihuse bakomeje kuwushinja, vuga ko igisigaye cya Libani kigomba kubanza kurangiza iperereza ryacyo bakamenya ninde se bayazana cyangwa se nyirabayazana w'uru rupfu ku musirikari w'Ubufaransa ndetse no gukomereka k'umusirikari w'Umufaransa. Ese koko ni Hezbollah yabikoze? Maze abasirikari ba Lebanon bakabona kugira icyo bakora, ariko hashoje iperereza ryabo. Hezbollah yivuga yuko bari abasirikari b'abazayoniste bari muri kara karere bazazanira agatumbare uburasirazuba bwo hagati, bazazanira ibyago Libani, kubw'ibyo yakwiriye kubyitaho. Amagambo Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yashyize ku rukuta rwe rwa X avuga kuri kino kibazo cyabaye, yemeje ko hari ikibazo gikomeye koko cyavutse. Ati Sergeant Chef Florian Montorio wo mu itsinda rya 17 ry'abashinzwe indege za parachute ukomoka i Montauban yaguye muri iki gitondo mu majyepfo ya Libani ubwo hagabwaga igitero kuri Infer. Emmanuel Macron akomeza agira ati 3 bavandimwe be basangiye imbunda bakomeretse kandi bavanywe aho bari muri make bajyanwa kwa muganga. Ati igihugu kirapfukama kikuba kandi kigashyigikira imiryango y'abasirikari bacu n'abasirikari bacu bose baharanira amahoro muri Libani. Ati bose tubitayeho. Ati byose bigaragaza ko uruhare rw'iki gitero ruri mu maboko ya Hezbollah. Ubufaransa busaba ko abayobozi ba Libani bahita bata muri yombi abakoze ibyaha kandi bagafata inshingano habo hamwe na Infer, cyangwa se bagakorera hamwe na Infer kugira ngo buzuze inshingano z'uyu muryango mu kubungabunga amahoro muri Libani. Nubwo Macron ahamagarira abasirikari ba Libani guta muri yombi abarwanyi ba Hezbollah bashinjwa kugira uruhare muri uru rupfu, Hezbollah yo ikabyapimagana. Ufaransa bongeye kwibutswa na Hezbollah yuko mu minsi hashize igihe kinini ibihugu bitandukanye mu muryango w'abibumbye byamagana Israel ku bijyanye n'ibitero bakomeje gukorera muri Libani, bakavuga ko ari ibitero bitemewe n'amategeko ndetse ari ibitero bitera impfu, ibitero bibuza abaturage amahwemo ndetse ko isi ikwiriye kubiryozwa ku rwego rutangaje. Ibi ariko kuri Emmanuel Macron nawe ngo abiziho, ariko nawe ngo ubusesenguzi bwabo n'ubutasi bwabo bigaragara neza ko Hezbollah ari yakoze iki gitero. Reka nge nawe tubigemo gutya. Ese Hezbollah na Israel ni bande nyamukuru? Twirengagije wenda amagambo atangajwe na Emmanuel Macron, ni bande mu by'ukuri bashinjwa kugira uruhare mu gitero cyakabwe kuri izi ngabo za Infer? Mu magambo ye bwite, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yemeje yuko ari bo bari kugenzura byuzuye igice kinini cy'amajyepfo ya Libani. Bisa naho yemeza ko ibikorerwa mu majyepfo ya Libani byose baba babigizemo uruhare, kuko munsi y'umugezi wa Litani wose kugeza ku mupaka wa Israel uri mu majyaruguru nyine ya Haifa, Netanyahu yemeza ko bagenzura kuva ku kilometero 1 kugeza ku kilometero 10 abantu hose ari bahagenzura. Kandi ukurikiranye amakuru y'ibyatangajwe, umusirikari wa France w'Ufaransa bivuga ko wapfuye, Florian yapfiriye mu birometero 8 uturutse ku mupaka w'igihugu cya Israel, mvango birometero hafi 6 uturutse kuri Litani, ku mugezi wa Litani, aho n'ubundi Hezbollah nayo iri kurwanira inkundura kugira ngo Israel itaza kubambura agace kabo bakisanga bahombye byose. Aha rero bamwe bahita bashinja rero igihugu cya Israel kugira uruhare rukomeye mu rupfu rw'uyu musirikari w'Ubufaransa, kuko ari bo bari mu gace uyu Mufaransa yapfiriyemo. Gusa ko kurande rw'Abafaransa bakavuga yuko bigaragara ko Hezbollah yari itangiye kwinjira Israel ngo avane Israel mu myanya yayo, bikaza gutera urupfu rw'uyu Mufaransa n'abandi bakomeretse. Aya n'amagambo Emmanuel Macron ku giti cye yavuze ashinja Hezbollah kugira uruhare rukomeye cyane muri urupfu. Gusa ariko imirwano muri kara gace ka Libani ntabwo yigeze ihagarara ku buryo bwuzuye, nubwo bari batangaje CSLF
biracyagaragara neza ko Israel kiri ku butaka bwa Liban kandi gikomeje gukora umurwano. Nyamara ariko kandi mbere y'amagambo ya bwana Emmanuel Macron, perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald J. Trump wari yatangaje bikomeye bagiye gukorera muri kara karere, mu gihe Iran yabikomeje kunanirana kwemerana na Leta Zunze za Amerika icyo bifuza. Numuro Donald Trump yatanze kuri Truth Social agira ati Amerika izabona umukungugu wa kirimbuzi, avuga uranium wose wakozwe n'abatera bombe, wakozwe kandi abatera bombe bacu ba B2 bazakora akazi. Nta mafaranga azahanwa mu maboko mu buryo bwari bwo bwose. Imiterere cyangwa se ibiri kuri tag, aya masezerano ntabwo agengwa na Liban na gato, ariko Amerika ukwayo izakorana na Liban kandi hangane n'ikibazo cya Hezbollah mu buryo bukwiye. Israel ntizongera gutera ibisasu muri Liban ukundi, irabisabwe na Amerika. Birahagije, murakoze. Perezida Donald J. Trump niwavuze ayo magambo mwayakurikira aho ngaho, avuga yuko nta mafaranga bazahereza Iran mu kuyisaba ibijyanye na kirimbuzi, ariko kandi nanone avuga yuko niba bitagenze gutyo za B2 za bombers zifite umurimo ukomeye cyane zigomba gukora, kandi ngibyo bigaragaza neza ko Leta Zunze za Amerika zifite akazi. Ubundi byumve gutya, Leta Zunze za Amerika ikibazo cya Liban na Iran byose bihuriza hamwe gute? Ikibazo cya Iran kuri ubu ngubu Leta Zunze za Amerika mu buryo bwumvikana ntabwo ari ibindi siterabwoba rindi, ni uranium euro 150 batunze banze guhereza Leta Zunze za Amerika. Hanyuma kuri Liban nuko Hezbollah iri mu murongo witwa ngo Acts of Evil cyangwa se Acts of Resistance, abanya-Israel bayita Acts of Evil. Numvuga ngo ni umurongo cyangwa se ubufatanye bw'ikibi, abanyirani bakabwita ubufatanye bwo kwirwanaho, harimo Hezbollah, Abahuti, Hamas na Iran. Kwa rero abanga bakorana ukongera n'abandi bo muri Iraq na Syria, kwa bakorana na Iran begereye Israel, Leta Zunze za Amerika ibona ko ari ngombwa kubitaho no kubarimbura. Gusa amasezerano agena guhagarika imirwano hagati ya Iran, Leta Zunze za Amerika na Israel, Donald Trump yemeje ko Liban batazayizanamo ahubwo bazayijyana hirya. Muri make bazita ku bibazo byayo. Trump ku giti cye azita kuri icyo kibazo akakikemurira bitabaye ngombwa ko leta ya Iran ibizamo uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero amakuru atangazwa nuko urukiko rwa gisirikare rwo muri iki gihugu rwa Liban rwatangije iperereza ku kibazo cy'urupfu rwabaye muri iki gihugu cya Liban, aho umuyobozi wo muri Liban cyangwa se abitwa ni Prime Minister w'intebe wa Liban Nawaf Salam, adura amagambo yatangaje. Bwana Nawaf yagize ati ndamagana igitero uyu munsi ku bagize batayo y'Abafaransa muri Nefera. Natanze amabwiriza akaze yo gukora iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane imiterere y'iki gitero no kugira ngo abagikoze baryozwe. Ibyo bakoze biragaragara ko iyi myitwarire idahwitse iteza ingaruka mbi zikomeye kuri Liban n'imibanire yayo n'ibihugu by'inshuti zishyigikiye ku isi. Uyu ni Prime Minister, Minisitiri w'intebe wa Liban, wemeje yuko batangije iperereza rikomeye ngo bamenye ninde bayazana w'iki gitero cyagabwe ku Bafaransa. Gusa izi ngabo za Loni muri Liban ntabwo bwa mbere zibasiriwe. Ubu biravuga ko amasasu menshi y'intwaro ntoya ariyo yibasiye icyo kigo cya gisirikari cy'Abafaransa, kandi Nefera yemeje ko itsinda ryayo ry'abashinzwe kugenzura ririmo gukuraho uburyo bubangamira aka gace ndetse no gukomeza gukorana n'iperereza no gukorana na leta. Umwe mu bashinzwe amahoro yaje gupfa mu gihe kandi abandi bakomeretse bakajyanwa kuvurwa, nk'uko nanone Nefera ubwayo bitangaza. Iki gitero kije nyuma y'iminsi mike habayeho amasezerano y'iminsi 10 yo guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hezbollah, nyuma kandi y'imirwano ikomeye. Intambara yatangiye ku ya 2 Werurwe ubwo Hezbollah yateraga ibisasu bya roketi muri Israel. Intambara yagize ingaruka mbi cyane kuri Liban, aho abantu bagera kuri 2300 bapfuye, abandi barenga miliyoni 1 bava mu zabo. Hagaragaye kandi kwangirika gukomeye mu duce twagizweho ingaruka n'ibi bitero mu gihugu nyine cya Liban. Perezida Macron yaganiriye n'abayobozi ba Liban barimo Perezida Joseph ndetse na Minisitiri w'intebe Nawaf Salam. Yasabye ko akorwa ibishoboka byose kugira ngo
hamenyekane kandi hakurikiranwe abakoze ivyaha kandi habeho umutekano w'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ingabo za Libani nazo zivuga yuko zigiye gukora umurimo ukomeye kandi zamaganye ibikorwa bikomeje kwibasira akarere. Bavuga ko iperereza nirikomeza rigakorwa neza bazamenya byanyabyo wabigizemo uruhare kandi bakayimuryozwa. Hezbollah nayo iti tuzakomeza duhangane nuza gutera igihugu cyacu kandi ntabwo tuziye na rimwe twihanganira ikibi cyataka amajyaruguru amajyepfo ya Libani mu gihe mwaba mutabyitayeho. Hezbollah igashinja igihugu cya Libani n'igisirikare cya Libani kutita cyane cyane kuba batera ibibazo barimo abanya-Israel bakomeje kwataka. Ni mu majyepfo ya Libani ejo bundi habaye ikintu gishyushye aho amashusho yafashwe kuwa gatanu agaragaza umugabo wo muri Libani uzamuka ava mu bwato mu gace ka Karati al-Shak asenya agace cyangwa se arandura ibendera rye ryashinzwe na Israel arijugunya hasi, byose agaragaza neza ko ibyo Israel irimo gukora atari byo irimo kuvuga, bo ahubwo Israel ngo arimo gufata ubutaka bwa Libani ngo babwigarurire babugire ubutaka bwabo. Ibyo gaba bidashoboka kwemerwa. Amakuru aturuka mu itangazamakuru ryo muri Libani avuga ko umutwe w'ingabo za Israel winjiye muri ako gace igihe gito nubwo hari habayeho amasezerano y'amahoro. Bivuga ko umutwe w'ingabo wazamuye ibendera hanyuma ushyiraho kamera zikoresha zikoreshwa ingufu z'izuba zikurikiranira ibyo bendera ryabo. Gusa baje gusanga umuturage umwe rwose warakajwe cyemezo cya Israel azamutse bashinze ibendera ryabo ararimananura atera hasi yongeye mu muferege. Ati nkamwe kweri rigakajya mu mukoko. Hagarikwa ry'ibi bikorwa bya Israel muri Lebanon, baturage bamwe ba Libani bari babyishimiye, gusa bigaragara neza cyane ko habayemo ukutizerana cyangwa se ikinyuma kuko ibyo Israel yatangaje ko igiye gukora byo guhagarika imirwano bitabaye 100%, ahubwo byakomeje kuzamo uruntu burimo ndetse no kubamo ikibazo gikomeye cyo kubeshya. Tugaruke kubijyanye no kuba intambara hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran ikomereje muri Hormuz. Ibibazo mu kigo cya Hormuz birakomeje kwiyongera. Amakuru mashya avuga ko hari ibitero byabereye muri aya mazi. Ni ubutumwa bw'amajwi buvugwa ko bwatanzwe n'ikinyamakuru cyitwa RT News burimo gukwirakwira cyane kuri internet. Ubutumwa bivuga ko ari ubutumwa bwafashwe buvuga ko abasirikare ba Iran barwana mu mazi bategekaga ubwato gusubira inyuma mu gihe bwanyuraga mu muhora wa Hormuz. Ni ubutumwa busobanutse neza bwahawe amato yose yase ubwato bwose bunyura muri uyu muhora wa Hormuz. Babubwira bati nimusubira inyuma ntabwo ahantu mwemereye kwahagarara. Ubu bwato bwose burimo ubwato mpuzamahanga bw'ibihugu bitandukanye, haba ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byaba ndetse n'ibihugu biri muri Leta Zunze za Amerika, inshuti zabo n'abandi. Ubwato bwose muri kara gace leta ya Iran yavuze ko bugomba kwita cyane ku muburo Iran ibaha. Ni ubutumwa butangaje bati turafungura imipaka, turatanga itegeko rikomeye gusa kandi riturutse kuri Imam Khamenei. Ntabwo dukoresheje ubutumwa bwa Twitter gusa ngo aribwo butangwamo n'abaswa, ahubwo ni ubutumwa busobanutse. Musubira inyuma. Aya n'amagambo yatukaga ubwato bw'abanya Iran mu mazi yo mu kigobe babasobanurira amato yose gusubira inyuma. Muri iyi video kandi ijwi ryumvikana rivuga ku nyandiko zerutse gushyirwa ahagaragara na Perezida wa Amerika Donald Trump ku bijyanye n'ibiganiro byo guhagarika intambara muri Iran na Amerika. Umuvugizi wa w'izi ngabo zigwana mu mazi avuga kwifungurwa ku itegeko rya Mojtaba Khamenei ngo atari ku butumwa bwa Donald Trump buzashyirwa kuri Twitter, avuze ngo ni ubutumwa bw'umuswa, ngo icyo bazakora gufungura Hormuz bizagenwa n'itegeko rya Mojtaba, ntibizagenwa n'ubutumwa bwo kuri X. Ibi rero bikaba ari ibintu bisobanutse neza. Aya majwi yumvikanye atanga umuburo ku mato yose ndetse anita Donald Trump umuswa ukunze gukoresha X cyane, ashyiraho amatangazo katagira icyo yahindura. Hari kandi umuburo usobanutse neza uko amato adakurikiza ku mategeko ashobora guhura n'ingaruka zitoroshye ku ihame ryo kunyura muri iriya nzira yo mu kigobe cya Perse no mu kigobe cya Oman. Munyarani Stefan uhamagara kuri channel 16 niwe watanze uyu muburo. Tega amatwi ati uyu ni Munyarani Stefan uhamagara kuri channel 16. Inzira Hormuz iracyafunze mu bimenye, turayifungura gusa ku itegeko ry'umuyobozi wacu Imam Khamenei.
ntabwo ari ku butumwa bwa bamwe mu baswa bashyira kuri Twitter. Niba ushaka kunyura muri iyi nzira igororotse, ugomba gusaba uburenganzira kuri Stefan Navy ndetse n'ingabo za Iran zo mu mazi. Amato yose afite ahuriye n'abanzi bacu araterwa nagerageza kurenga kuri ritangazo tubahaye. Aya magambo aturutse ku ngabo za Iran zigwana mu mazi yaje kumvikana nanone kandi nyuma yuko abaye igisa no kuraswa ku bwato bwa bamwe bo muri banyuraga muri iyi nzira ya Hormuz, gusa batabiherewe uruhushya n'igihugu cya Iran, hanyuma bakaza kuraswaho amasasu ariko badashaka kurimbura ubwo bwato, ahubwo kugira ngo babakangakange basubire inyuma ku itegeko rya Iran nk'uko bari babigenye. Amajwi asa nkaho arimo ubutumwa bukarishye cyane bwa Iran, n'amajwi yerekana neza cyane icyo Iran iba yiteguye gukora igihe cyari cyo cyose babona ko abantu batumvira umuburo wabo, bababwira bati aya mazi nimwemere kuyanyuramo, abandi bakiha ibyo kuyanyuramo. Iran iteka tubaho ubutumwa busobanutse neza, uraburengaho araza kubizira. Usibye ibyo rero, Iran ifite gahunda yo kurasa Israel bwa kabiri. Ni imyiteguro ya za misile bakoze, bagaragaza neza cyane ko akarere gashobora kongera guhinduka umunyota, ashobora kongera kuvuka intambara itoroshye hagati y'impande ebyiri, ngo Iran na Israel, kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bien sûr nabyo birumvikana kuko baza ku ruhande rwa leta ya Israel baje gutabara. Angaha byongeye gutera kwibaza kwinshi ku bijyanye n'urugamba benshi bivugaga ko rwarangiye, ariko Iran isa niyongeye gutangiza igaragaza ko yiteguye gukora intambara itoroshye umuntu wari we wese ushobora kurwana muri Burasirazuba bwo hagati. Iran kavuga ko urugamba rushoboka cyane, nkuko amakuru aturuka mu itangazamakuru zo muri Iran abigaragaza. Amakuru atangazwa nanone na IRGC yashyizwe hanze n'umumajoro ukomeye cyane mu ngabo, aravuga ko Iran isigaje isaha imwe ngo yongeye itangiza ibitero bikomeye cyane kuri Israel mbere y'uko amasezerano yo guhagarika intambara muri Liban ashyirwa mu bikorwa 100%. Agace ko gutangiza intambara kuri Iran kuri Israel katangajwe na Iran byongeye gusubirwamo na Tasnim, bivuga ko Tehran yarateguye ibisasu binini bya misile byakoreshwa mu gitero kinini cyane gishobora kuba. Bivuga ko ibisasu bya misile byashyizwe mu myanya yabyo biteguye cyane guhita bikoreshwa mu gihe itegeko ryaba ritanzwe na Khamenei. Yateganije kandi igitero gikomeye gishobora kubamo ibizago bidasanzwe mu gihe amasezerano ya Liban bakomeza kuyakinaho imikino babeshya. Ibyo ngibyo byahita bituma Iran irasa kuri Israel. Gusa itangazo rya Donald Trump yo guhagarika intambara muri Liban bivuga ko risa nkaho riri kugenda rigabanya igitutu Iran yashaka gushyira kuri Israel, rikabuza iraswa rya za misile ryatangizwa kuri Israel. Kandi ibi ntago ari Iran gusa bitangaza, na Israel urabyibuka ko tukiri kuri amuyoboro mukuru nakubwiye ko yatangiye gukora imyiteguro ikomeye yo gushaka ibikomeye cyane mu kurinda ikirere cyabo, birinda za misile zidasanzwe zituruka kuri Iran. Gusa habonetse ibisobanuro bivuguruzanya ku birebana n'ihagarikwa ry'imirwano byakomeje guteza urujijo muri Burasirazuba bwo hagati. Birebana n'ingano n'uburambe bw'amasezerano y'amahoro, Iran yavuze mbere ibona ko Liban niba idashyizwe mu buryo bw'amasezerano yo guhagarika intambara mu buryo bwuzuye, kurasa Liban nko kurasa Iran. Ibitero byakomeje bya Israel byaje gutuma Tehran ivuga ko igiye guhindura imyifatire kuri iki cyemezo. Gusa Israel nayo ivuga yuko nubwo yemeje guhagarika intambara kuri Liban, intego zabo zose ntabwo ziragerwaho 100%. Bivuze ngo ubutukira cyari ku mbarutso isa ku isa n'undi baritegura kurasa ku gihugu cya Liban ngo barimbure Hezbollah nk'intego yabo nyamukuru. Hezbollah itari yarimbuka, Israel ntabwo yatuza, ntabwo yavuga yuko ibintu ingamba zabo bazigezeho. Muri make Hezbollah ni umwanzi ukwiriye kurimburwa uko zizagenda kose, ni ikibazo gikomeye gikwiriye kurwanwa, ndetse wavuga yuko ari violence ikwiriye kurandurwa muri iki gihe mu Burasirazuba bwo hagati. Dukomeje ku yandi makuru akomeje kuvugwa, usibye ibingibi yitwa Bwana Lavrov Sergei, n'imisobanyi n'amahanga w'igihugu cya Russia, we yaje gushimangira cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje ibikorwa bibi cyane byo kwikubira ndetse no gushaka kubangamira ubucuruzi bw'isi yose muri rusange. Ibingibi bakavuga ko ari ubujura bukomeye, ndetse kandi ari ibikorwa bitakwihanganirwa ku ruhando mpuzamahanga mu gihe isi yose nayo yifuza kubona umutungo kamere, ariko kuba hari ibikorwa birimo gukorwa ntago ari ibintu byakwihanganirwa.
ngo hari inzitizi za Amerika zikomeje kubangamira ingufu ku isi kujyanye n'ingufu zica mu mazi. Ku itariki 18 Mata, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov yavuze ko ingendo za Washington zizenguruka Iran zigamije kugenzura petrol atari gukwirakwiza gusa ibibazo by'umutekano. Lavrov yavuze ko igikorwa cya Amerika kigamije kwibasira no gushyiraho uburyo petrol inyura muri Hormuz no mu kigobe cyagutse igenzurwa. Yavuze mu buryo bweruye ko gahunda nyayo yari ukugenga petrol inyura mu kigobe cya Perse no mu nzira ya Hormuz atari ugutera ubwo isi gusa. Lavrov yabivuze mu nama ya Antalya Diplomacy Forum yari kubera muri Turukiya, aho ikibazo cya Hormuz cyazamutse kikagera ku isonga mu bikorwa bya diplomasi ku isi. Yanahakanye ikirego cya Trump cyo gusenya umuco nk'amagambo y'ubusa yavuze. Genda yavuze ngo ngiye kurimbura civilization yose muri Iran. Avuga ko intego nyayo ari ukugenzura inzira y'ingufu nta kindi yari agamije, avuga nyine bwana Donald Trump. Amagambo ye Lavrov yatangaje yagize ibyo atangaza ndetse yemeza neza ko Leta Zunze za Amerika ibyo zakoze bizwi neza kandi babikurikirana nkuko amagambo ye yayavuze. Nyuma amagambo yagiye atangazwa na Donald Trump n'abandi banyamategeko benshi. Lavrov we umuburo yatanze dore uko yavuze. Bwana Sergei Lavrov yagize ati: sintekereza ko koko hari gahunda zo gusenya umuco, avuga umuco wa Iran. Ndatekereza ko ari imvugo y'ikigereranyo gusa, ariko gahunda zari kugenzura petrol inyura mu kigobe cya Perse ndetse inyura mu nzira ya Hormuz. Aya ni amagambo Lavrov yavuze agaragaza ko Leta Zunze za Amerika ikintu ishyize imbere ari ukugenzura petrol ndetse no kugenzura ikintu cyose kijyanye na petrol inyura mu kigobe no mu nzira ya no mu kigobe cya no mu nzira ya Hormuz mu nyanja ya Perse. Nabyo yavuze yuko bahangayikishijwe nabyo. Lavrov mwijwi rye umvuko yabivuze. Nkuko mubizi Leta Zunze za Amerika ishyiraho ibihano, gusa guverinoma ya Trump ubwayo yatangaje izi ngamba ku mugaragaro itanabihisha ibyo ishaka. Intego ni ukugira ngo Amerika igire imbaraga ku masoko mpuzamahanga y'ingufu. Venezuela yaguye mu maboko yabo kuri ubwo muri icyo gice cyangwa se muri ubwo buryo, ni nabyo ari kugerageza mu kigobe cya Perse. Intego yo kugera ku butegetsi bw'ingufu kwa Leta Zunze za Amerika yasobanuwe neza. Nubwo bimeze bityo ariko ndizera ko igihe kigeze cyo kuganira ku kuntu abanyamerika babone hazaza h'imibanire yacu mu bukungu. Bwana Lavrov amagambo ye asobanura neza uburyo nabo bitaye cyane kuri bino bibazo kandi babona neza ko igihe kigeze kugira Leta Zunze za Amerika zongeye zitekereze ku mubano wabo n'ibihugu bikomeye nk'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika, kuko ngo ibingibi bitaza kwihanganirwa. Gusa mbere yaho CENTCOM yari yamenyesheje byinshi bagiye gukora muri Asazo bwa hagati, basa naho bavuga yuko ibyo Donald Trump yavuze ari ntakumirwa bigomba kubaho. Trump ngo yemeje bigomba kubaho. Aya n'amagambo ya CENTCOM yashyizwe kuri X. Yagize ati: ubwato bw'intambara bwa USS Canberra LCS 30 bwo ku nkengero z'inyanja y'Abarabu mu gihe cyo kuzitiranya muri Amerika, cyangwa se gushyira uruzitiro rwa blockade kufunga amato ya Iran muri cya cyerekezo. Kuva aho inzitizi zitangiriye, amato 23 yumviye amabwiriza y'ingabo z'Abanyamerika yo kudahindukira. Ingabo za Amerika zirimo gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira amato yo mu mazi yinjira cyangwa asohoka mu byambo bya Iran no mu turere two mu nkombe z'inyanja. Niko CENTCOM yatangaje ko ibyo Donald Trump yavuze cyangwa se yagennye bakomeje kubikora cyane kandi bakomeje kubishyiraho imbaraga, nta kintu na kimwe gishobora kubihagarika. Muri make ni nko kuvuga yuko Donald Trump icyo yagennye cyangwa se icyo yatangaje ko kigomba gukorwa ni icyanyacyo, ni igikorwa cyumvikana kitagomba kurengwaho n'uwari we wese, ndetse Iran nayo ikwiye kubaha ibyo Leta Zunze za Amerika yateguye. Gusa ikibazo kikaba cyakindi kimwe gusa, kuvuga ko Leta Zunze za Amerika zigomba kwigira big boss mu isi. Bamwe babona neza ko ari ibikorwa biremereye kandi babona yuko ibingibi icyo byazanira isi gusa ari ibyago, atari amahoro, atari umutuzo, ari intambara. Kandi ibyo bikayivuze neza cyane ko igihe runaka isi yazisanga mu ntambara itoroshye, atari intambara y'amasasu gusa, n'intambara yo gutakara k'ubukungu ku ruhando mpuzamahanga, nubwo kuri bamwe byatangiye bitewe n'intambara yashojwe na Leta Zunze za Amerika na Isirayeli kuri Iran.
ikibazo njye nawe twakibazwa ni kimwe gusa, nimba ibikorwa nk'ibi ngibi ari byo bikomeje, umunsi w'amahoro uzaba uwuhe? Umuti w'iki kibazo uzaba uwuhe? Njye nawe tutegereze iby'amasaha ari imbere hatse, mwifurize kugira ibihe byiza, ukomeza kubana natwe. Genda umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ujye ubana natwe buri munsi kandi buri saha, ujye ukomeza gukurikira ibyo tuba twaguteguriye. Mwifurije umugisha, amahoro y'Imana kuri wowe.